Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Laparagsakit diti kinunam iti awag mo itay apagsaritaan ta karidad. Talaga na patag, Fausto. Kasapulak ti tulong mo. May papan iti anya. May papan kadagiti anak tayo. Saan mo't anailingad kan kati amin, Fausto? Kan amukmat ang nasakit nga aklunan asaan ani misti ti ikalaysa ni Albert. Iso asinarak ka. Tapno ag tinulong taado, Fausto. Anya ko mati pagtinulungan ta karidad. Apay, Fausto? Itulok mo kadilatan asaanin anilay ka ti ikasar ni Albert? Ibagak manlangan kan ka ti agpaiso. Agpakpakatan kanyak ni Albert. Kaya't na kanon nga ikalay sa di agraraman abbabaunan mi. Nabayagan nga adda saritaan nyo iti asawa may papan. Kada misti kan Albert. Saan mo kumangarod nga itulok ang mga asawa iti sabali ti anak ko? Nang runa paya iti maysa abbabaunan. Apaya siya tinapanunot mo apagpatulungan. Gaputa si ti ama ni Misty. Katam mo ka nasakitin na mo no saan nga agkatuluyan da Albert kan Misty. No ipilit ko pa ilang ti kayat ko. Kaslad adda paspasakita ko ni Misty. Anya. Iswala din ita karidad. Ngam saan arumbang ang makibiyang iti pampanunutan. Ta sigurado ang nakarkarla ang amaladingitan ni Misty nga anak. Nagkulog na pa ba? Yung nana si mga rimuar ko na? Juan Albert, Sa di na din napananda. diya mo. Ngam na daw ko akasla na patod ti papananda. Kat ni mama. Saan pa yan nagsubli? Laika. Adalakit di mapaspasama ka dyan mo. Diya mo, Albert. Ngamin, awan mo ti madlaw ko sa bali ang mapaspasamak. Panagrik na kat ada mapaspasama. Nga magtaloy ka ni papa. Nanyaman ti na si kaso na. Tayin kuyog na pa ni nana si ma. Amo ka saan tayo apakadaksan laika. Dayayin ni papa, Misty. Asino nga tatikin na sinarak na iti dayta restaurant? Noanya ti ko nam, di dumsaag ta. Tapno. Saanan? Amo kun no asino. Ha? Asino? Dayjay oh. Ni Tita Caridad. Ngun ngagpaiso. Anya nga ta tinagsaritaan da? Kasla amo kun no anya. Ha? Kat no kaskasano. Ang mga numatumpalan, tinabayagan at tarigagay ko. Awan pa'y ni mama papa, di pa'y nagawin. Kasta ka di, iho. Uray pauna ako no madamdaman ni Simang. Apay anas ka na pauna ang mga gawid ni nana si mang. Ang mga no sa pulan ni mamam. Kan may sa. Kabagla kong yaman nga aramidag dito ay. Kasta ka di? Sige papa, sigati makam mo. Sige nga ro din, iho. Bye. Bye. Albert? Ah. Tito Amado dayjay? One like ka. Paunain na kanon nagsubli dito ni nana si mang. Tama nga no sa pulan ni mama. Napananda amin. Diyan kong dinamag. Takasi tinaibagakan ka. Agtalag ka ni papa. Albert, Ito importante. Naanayas ti amin na mapaspasamak kita.
Sa dino ka diya talaga ti kayat mo papananta, Misty? No saan ka pa yan nakapagdesisyon no sa dino ti papananta? Kasayatan siguro no mapantalangan ija opisina. Jak kaya't ti mapan ija opisina. Nan. Misty, Sana bali? Taawan mat tinapatag ama aramid ita ijay. Nairing pas mamatkan dagiti report. Saan ka di? wan Misty. No kasta nga rod, awan mat lang ang ti aramidan ta ija opisina. Iso adyak kaya't ti agsubli ijay. Ayan ni papam. Saan pa nagsubli, mama? Napanan ng amin. Di na imbaga, mama. Ngampat siya ka na patagdas at sikaswan na. Adda ka di parikot? Awan. Sa bali ti Jaro ni mama si Mangpet. Isang amuklatan. At na napasama ka di na nagustuhan. Ket posible pa ka ikapuan manunday tati pa nagpagunggan na. Dakon damagan no nagkapan nyo kanidan. Ngam palagipan ka lang iha. Ang mga numabaybay amon tinegosyo tayo. Saan na mapasamak data, papa? Jak mabali na baybayan tinegosyo tayo? Nasaya at mat no kasta. Remor ka di, papa? Juan, nagsara kami ka ni Caridad. Ha? Ada na patag-aba na nagsaritaan eh. May papanitian niya, papa. Ladingitak iha. Ang jak mabalin nga ibagakan ka. Apay mat, papa. Medyo personal ngamin. Papa, Iso ladingitak, no jak maibagakan ka tinagsaritaan ni. Pasensya ka kuman, miss. Jakon damagan no nagkapwam. Tamok matlaang adi mo ibaga kanyak. Caridad. Panagkunakat si kakumat imang orornos iti parikot. Saan ka kasyak? Anya ka di maninday tangay bagbagam. Di ka naging di ambo. Mamati ang ammom no anya ti kayat ko asawan. Ladingitek, ngamjak amo. Iso ano anya man tidak nakamatem. Pasensyakan, ngamjak amo ti bagbagam. Nakadkadlaw alumiklik-lik ni Amado. Ngamsaan? Di cellphone ko. Ni Misty ti umawawak. Sumpata. saan sa lutsudak ni papa no anya tinagsaritaan niyo, tita? Tako na ang nagsarak kayo. Ngam di namat ibaga kanya. Kasado nga ibagana. Kat iso mismo tinagkadkad, hindi kayat ko mapasama. Anya nga minday ta, tita Caridad. Ibagbagakan ko na nga ipilit nan ka ni Amado Tisigo na saritaan da. May baban ka na kayo ka ni Albert. Yung nagkadkad ti ama. Dadanda ka no, ama sakitan ka. Anya? Dahil tabi ang paiso, Misty. Isa na surunak laang, anak isinarakat ko na. Jak laing pagarot akas tagayam tinaramid ni papa. Kasayatan siguro no kasaritan di ama, Misty. Talaga nga aramidak day ta, tita. Jak palabsan day to'y anaamba. Apay ni naramid mo day chay, papa. Pian niya, Naamwa kon ti amin kinikita Caridad. Misty. Apay ang nagkadkad ka iti kayat ni tita Caridad. Anya ti makagapo. Gapo tadyak kayat nga adda masakitan ka. Anya ko maaga po ang masakitanak. Kat dayjay tinabayagan akayat ko ang mapasamak. Ti ikalay sanak ni Albert. Di kagbalin amaag, Misty. Saan nakangayayatan ni Albert?
Dahito nagdadatapod mo. Saan nakangayayatan? Iso ano mapasamak ti saritaan mi idi ka ni Fausto. At adala nga masakitan ka. Tay ti uray ka anuman. Di mo tumatagi ko ti puso kan panagayat ni Albert. Jack amon, kasla da ilimlimod kanyak ni Nana si Mang, Tito Amado. Laika, Jack mat kaya tapilitan ang mangibaga kanya, no sa dino at talaga tinapanan nyo. Nakababain ngamin. at dala inasikaso mi kinisimang, Laika. Tito, Di kagdanag. Ada nagsarda nga lugan iti batog. Sika man langan ti mangkita no asino ti dimteng, Laika. matungpal, Tito. Anya ti kaya tasawan da ito, Misty. Nasayahat mat ta sinangunak, Albert. Anya ti gagarang. Jack kaya ti riribok. Sa anak amang riribok. Nang runak at sinangunak mat. Anya nga min ti gagarang. Apay nga da ka dito eh. Simple laan. Imayak tapno makasalita ka itinalapan. Anya pa'y na kumati pagsaritaan ta. Ado ti rumbang apagsaritaan ta, Albert. Isa apang nga asim ta di ka kumaagpamarang nga awanan tinaskan apagsaritaan ta. Nabayagan apanawan ti panaguray ko, Albert. Iso nga ita, naskan asong batan na kumamat itinasayaan. Sige. Umanugot ak iti kayat mo. Sungbatan ka. Ngam da ito'y kumamot ng ti maudi apa nagsarita ta. Anya, Ipaay ko ti kayat mo, Misty. Ngam pangasim, tay paay mo kumamot ti kayat ko. talaga sa balikan, Albert. Umanugot ka kaditi kondisyon ko. Bueno saan? Or-orayik ti sungbat mo, Misty. Umanugot ka kaditi kondisyon ko. Bueno saan? Tano saan? Awan mo't lang ti serbi da ito apa nagsarita ta. Sige. Mayatak iti kondisyon mo, Albert. Nasayat no kasta. Ita. Anya ti gagarang. Kayat ko amawan na nakasagana kan nga agtungpal iti saritaan da papakan Tito Amado. Ada tatirumbang nga agkalaysa. Anya kumaga po ngagkalay sa ta. Kat saan tamot nga gayan ayat? Albert, Adan kaya ayat ko, Misty. Kat nilay ka dayta. Isungarod ti kalaysa. Ita. Nasungbata kong ti kaya't mamamuan. Namnamag nagtungpal kayo ti kondisyon ko. Aday to yung ti maudi apa nagsarita ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana, madlaw ang makapungpungtot ni Senyorita Misty. Di nalakit din nagustuhan ti anyaman ang nagsaritaan dakan ni Albert. Nana, Amangan no diniretsyamanan ni Albert ni Senyorita Misty. padasot nga amon ka ni Albert, no anya tinapasamak. Saan pa'y nga itati umno akan ito? Balasang ko. Nana, Bay adisnodo nga ibagan ni Albert kan kati amin. ha? Amumbatan ti ugali ni Albert, balasang ko. Amangan no di na magustuhan, no bilang taagdamag ka ita. Itilangan jar ni Misty apimanaw. Amok apinabainan manen ni Albert day chay. Anya ko matibibi ang tay tinagsaritaan da. Amado, Saan kit din? Sana rumbang abiyangan tayo da. Ulitak nga ibagakan ka. Amon ni Albert no anya teraramidan na.
Amo nang tiag desisyon para iti bagina. Sana narumbang nga pakibiyangan tapay. Talaga sa balid di panagrasrason mo, amado. Kat day ta ti pakaburbor tsaak unay. Ha? Panagkunak kat adati jakam mo ang mapaspasamak. Kat no anyaman day ta. Maamuak tumatlaat. Oh, Panyero! Panyero, kagap-kabulang dito ni Misty. Kita mo ka di na nagustuhan ti anyaman na nagsaritaan daki ni Albert. Anya? Dahil tatiag pa iso, Panyero. Inyawag ko kan katap na mom. Ay, talaga sa bali ti ugali ni Misty. Nagaramid man gaya man iti riribok. Saan mo kaya ng riribok, Panyero? Nga mamka nga mga nuan niya ti aramidan na. Kapoy ti resulta ti saritaan daki ni Albert. Di kagdanag, Panyero. Ikagumak nga amuan no anya ti plano na. Tapno masakbayan tayo no bilang laeng. Kasta gayam tinapasamak, Misty. Italaang ana ba inanak iti husto. Ket day tatidyak mapalabas. Ha? Ni Albert tinangirugi. Pues, siyak ngarod ti mangiringpas. Nganyaman ti plan-plan mo suportado ka, Misty. Dan, Ngam aganad ka lang. agyamanak dan. Ket agyamanak magtakanayon nga adda ka iti likotak. Sipod pa idi. Saan ka di? Dan, Kat di kagdanag. Ta saan nga agbaliw day ta? Kanayon tulat ta nga daak iti likodan. Patya ka nakitam noan niya ti Jarni Misty apimanaw. Senyora, Kat masiguradok nga amumat. Tiyan niya manasandaan at kinawatan. Ikagkagumaak ti saan nga poktot laika. Ikagkagumaak ti agbalin anasayaat. Ngamtsak amo no pagpatinggaan ti pasensyak. senyora, Nujak man agong umata. Sana kaya ta sa unday ta. Anaklon kun ti kadakulan abidot ni Albert. Isuadi ka kumaksik sigurado laika. Saan pa yan alpas ti amin? Saan ko pa'y nga isuko ti amok arumbang para iti pamilya? Hello, sir. Kaduam ka dito ni Misty. Wan, sir. Madlaw ang maladingitan. Saan laday ta? Makapungpungtot pa eh. Dan, nasakit para kanya, kaya nyaman ang mapaspasamak kita ka ni Misty. Ang natangkan namin ti ulo na. Sir Fausto. Asin, ang mga numalukoy nung agawin yan. Kaya't ko kumama ka salita. Ikagumaak, sir. Ala, nagyaman na karot. Bye! Bye. Anya nga tatikayat ni Don Fausto nga ibagak ka ni Misty. Nakaalumanay mo ti panagsauna iti cellphone. Ay, ikagumaklatan nga aramidan ti binig. Mapampanag na kamat siguro nga agpayso dagit ibagbagakan ka. nana, Sa bali ti ugali ni senyora. wan nga rod, nana. Diyak man amo no apay akas di ti panakilangan na kanya. Ar-aramidak mati amin na kabaalak. Ngam panagkunak. Talaga adin akon maapresyar ni senyora. Laika, Ngam nakasagana ak nana si Mang. Ikagumaak ti agbalin anatibkal. day ta ti pagbilibakan kabalasang ko. Kat sapay lakuma, tamagunod mon ti talinaay, kan ragsak iti biyag. Anya ko maaga po nga agawid ah. Anya ko mati pagsaritaan mi kin ni Papa.
Nadlaw ko iti panagsauna ita imawag. Madanagan, parakin ka. Anya ko maaga po. Diyak mo. Ngam adda posibilidad na aga po iti napasamak iti panagsarita yo ken ni Albert. Anyat amom. Amangan no maipapan iti dayta abanag ti pagsaritaan nyo. Isa pa nagkunak, ket kasayaatan no pagustuhan di amam. Anyat amom. Amangan no dayto yan ti gundaway nga ururayam. O sige. Agawid ak nga ran. Kasla interesado ak matadungan iti anyaman nga ibagana. Saan mo langan ngay kaskaso ni Caridad, Laika? Tito Amado, Tinapatag katawan ti aramidon naman di. Awan nga ro ti rumbang nga pagbutngam. talaga akas tatyar aramida, Tito. Kan saan ko mataliwliwayan nga aramidan dagiti trabaho diti balay? Iha, Saan akayat ni Senyora ang mabaybayan dagiti trabaho diti balay? Sigurado ang nakarkaron nga agungat dayjay no mapasamak ti kasta. amom kadi. Malaksid kini si Mang kat si Kanti kagagitan ang nagbalin akadwami dito'y balay. Tito, Awan ti nagbayag kada kami. Gapo iti ugali ken aramid ni Caridad. Angam si ka. Nakaadal kan. Ngam adda kalatta ditoy. Saan ka apimanaw? patsyak nga amuyon no anya ti makagapo, Tito Amado. Amohok, Laika. Katkas iti damon nga imbaga. Saan nga kadkad? Tano sa dino ti ayan ti ragsak ti anak ko. Suportara. Saan nga agbalin atubang kankwan? Gusto na ang aramida. Agpamarangak lataan na simpat ka ni Misty. Diyak agi pakita iti anyaman ang negatibo. Tapno saan nga agduadwa kanyak. Dandanin malpas ko ti planok. Saan nga minabasta-basta ti planok? Narigat ang maiyakar adagos kanyak dagiti sa nikwada. Ngam sana bale? Taka kung sabos ko mati abogado da. Isa mamatiak. Amatong palti planok. Kat agbaligi ak iti daytoy nga aramida. Ni attorney. Sungbata ka dagos. Taamangan nun napatagtibaga na kanyak. Di mo man aklunan kanya kita, Misty. Amok ang masaksakitan ka. Namuak ti amin. Inyawag kanyak ni Panyero Amado. Amok ka napan kayo di balayda. Ket nagsarita kayo ni Albert. No si ka kumati sa okin ni Albert. Nalabit adong ngagdayjay pa nga. Ngamin, mabain kan ka. Kaya't mo nga rod ngay kalay sana ka. Gapulang itibain na kanya. Agbalin kan to nga rod ang naragsak no bilang laeng. Ibagatan nga umanugot ni Albert no kasarita. Anya ti agbalin abiyag mo, iti silong na. Sigurado nga inaldaw kan tumutla ang alumdahang. Tadi mo marik na ti panang ipatag na. Gapo, tasaan na ka nga ay ayatan. Una yan, Papa. Masangkul ka di nga iridisyo nga ibaga adinak ay ayatan ni Albert. Gapo takayat ko nga agreeing kan iti kinapudno, Misty. Aklunat. Masakit mo tinakam ko. Tasaanan amatungpal ti saritaan mi kani Panyero Amado. Maipapan kada kayo ni Albert. Hanggang kay kayat ko na mapasamak ti kasta. Ngam ti agsagaba ka iti tungpal biyag mo iti sidong ni Albert. Kitay tati kayat ko nga ipaawat kan ka, Misty. Isusapay la kuma tamawatan nakmatan. Ket maaklon mo kuman ti kinapudno. Nga iti uray ka ano man. Ket saanan amatong palpay ti tarigagay mo gayatan na ka ni Albert. Ngamin,
At tan sa bali nga ay ayatan na. Kita'y pailadyak nakita ni Albert. Rimwal nga ta. Inakman kita hindi ta silid na. Isugot gayam ti adda iti terasa. Asit kak. Albert, Ne, si kagayam, mama. nasayaan mo tagmay maysa ka dito'y terasa. Kunak no kadwam mananti. Oh, apay adi mo tuloy ti kahit mga ibaga, mama. Awan, lipato mo day chay. Ada ka di masapon mo kanya, mama. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mama, Sapay la kumata dumngag kakanyak iti day ti agon daway, iho. Pangasim kuma. anya nga minday ta, mama. May papanday to iti plano. Ah, Albert, amumot asaan arumbang anilay ka ti ikalaysam. iso tinobyak, mama. Iso tayo ayatay. Apay kumaasaan nga iso ti rumbang ikalaysa. Albert, Naibagakon kada kayo daytay, mama. Ngam ibagak manan. Awan ti makalapad kanya. Ikalaysak nilay ka, ta iso ti ay ayatek. talaga ka di adinakdenggan, Albert. Mama, Kaya't mo talaksidan kan, ha? mama, No di mo pa'y ibabawi di pangadeng mo. Laksidan kan. namin anon nga impang tayo kanyak dayta, mama. Ngam may sa tisungpat ko. Ikalaysak nilay ka. No kunayo alaksidan tak, karbangan nyo dayta. Kat awan ti makalapad kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laika, agsinsinumbat samat da Senyora Caridad kan Albert ijay terasa. Anya? Kasla agsubsubang damet. Nakitak ida itay naggapuak iti maikadwa akad sa aran to'y balayda. Kasla agsubsubang da. Diyos ko, saan kumamot, nana? Balasang ko. Saan ang mabaling nga agsubang dangagin na? Ang mga noan niya ti mapasamak. Day tangarod kat. Iso amadanagan akmat. Imbagakmet ngaminan kan ka Caridad. Di mon biyangan ni Albert. Kanayon nga ibagak kan kadayta, ngam natangkan met ti ulom. Kasano ajak biyangan no di namat ammon ti aramiden na. Kasano ako na madinaam ket addan iti husto atawan na. Amunan ti aramiden na. Tikit di ko nam. Pasig apakay babay ng ti ammunang aramiden. Aniya. Tano ammuna kumangaan na dan ti reputasyon ti pamilya na aktividad. Saan ko maakas jay ti aramiden na? Anyalangan ti makuna dagiti kas kada tayo abak nang. Ibagadan to nga agraraman iti babae jay kakaiso ng anak ta. Ibagadan to addi man la nakapili iti rumbang nga parakan ko ana. Ta tinutupan na ti babaw ng tayo. No kasta ti panunutan da, makamuda. Ti importante, ket tirik na ti anak ta. Jak amukan ka. Agpadpada kayo nga agama iti panagpampanunot. Agpadpada kayo nga awan serbina. Caridad. Pasensya kan no masakitan ka. Ngamday tati agpaiso. Iso nga awan lati panagtalag ko kada kayo nga agama. Kasta timbaga na kanyak dan. May talagayam. Si kamot yan ti pampanunutin ti amam. Jakpat yan. Anya ti kayat mo asawan? Marikrit nak nga danadagsan ang makagapo. No apay akas jay ti bagbaga ni Papa. Miss ni,
Nabayagan na kasta ti atap mo. Nga maging gayta. Kat awan pa ilaan ti napadagnagan. Amangan mo no talaga laakayap ti amang. Asaan kang ad-adda ama sakitahan. Asino ka di ti sakit mo? Ni papahon na siya. Sika. No kasta nga ron. Diyak kayat ti makangagkan kay ti sabali. Ti kayat ko, siyak lang ti sakit mo. Awanan ti sabali pay. No siyak, senyor. Jakon mas daaw pa eh. Si Mang, Sigudan akas day ni senyora. No anya ti kayat na. Ipilit na lapta. Dinan panunutan tirik na dagiti masaknan. kunak lano nagbalbaliwan ni Caridad. Hanggang saan mo't gayam. Pasig a pamarang dagiti pagpakita na. Senyor, No saan ko lang ay patpatag ni Caridad, jak laam mon asawan. ha, Makapaladingit, ngam awanan ti maramidak. Saan ko mata mabalin na... Wah, anya, senyor. Apay adeyo ituloy nga ibaga ti kayat yu asawan. awan si Mang. Lipate mon, no anya tinakuna. Pagura na kadi. Pakawanan na. Nujak impursigi ti anyaman ang nagtulagan midi kani Amado. Makitkita kami ti pagbanagan, misti. Kat day tati jak kayata mapasama. Jak kayat ngagsagaba ka. Diyo ka din na panunot. Nga ad-adda ngagsagaba no saan asyak ti ikalaysa ni Albert. Misti, Saan abali ko man adinak ay ayatan ni Albert. Basta siyak ti ikalaysa na. talaga ka di adi mo lata maawatan. Maawatak pa pa. Ng panunutan nyo. No siyak ti ikalaysa ni Albert. Nga uray ko na yu adinak ay ayatan. Dumtang tulat ta ti gundaway nga agsubli ti sigod a panagayat na kanya. Kat mapasamak dayta, no agdan na kamin, no makapagkalaysa kamin. Nakitak itilagan ni Albert. Tinalaos a panagayat na kanilay ka. Iso ang mamati ak. Asanin nga agsubli ti sigod a panagayat na kan ka. Iha. Kan husto ti kuna ni Albert. Pinanawam idin. Isot gapo na nagwinlaswas kayo. Kat sika ti makagapo. Iha. Nadyak pimanaw idi. Saan ko kumaanayaw awan tinalaos asakit tinakam ko. Iti pa nakatayday di mama. Misti. Narigat ka di nga awatan day ta papa. Narigat ka di ang maawatan ti kasasaad ko. Iso asaan dak ang mapabasol no bilang laang. Tito Amado, Laika, iha. Sika magayam. rabiin, Tito. Kamapay nga da kayo pailaang dito ruar. Laika. Adda ka di parikot, Tito. Adala dagiti ba naganas ka na panunuta ka na imbag. Ha? Tito. Kayat ko lang ang amaamuan. Karamanak ka di kadagiti parikot yo. Ibagayo kanyak no karamanak kadagiti pagparparikutan nyo. Tano bilang laang. Nakasagana. Saan, iha? Saan ka pagparparikutan? Anya ko maaga po pagparikutan ka? Tito. Adala dagitinas ka na panunutek. Diyak amin kaya tagbidot iti anyaman a desisyon ko. Kasta ka di. Wen, Laika. Ala. Ingkaginanan. Sumragak metan di tabalay no madamdama. Mariknakmat nga awanan tinamnama. Ngamjakmat kayak ti maipadisilat.
Amin dagiti makaamam mo kada kami. Kat namnamaan da ada kami kin ni Albert dagasawa. Tamo da amin ti relasyon ni idi. Sakbay anapanak ijay abroad. Childhood sweetheart kami kin ni Albert. Kat dakkel ang pakaibabainan itibiyang ko. Nasaan asyak ti asawaan ni Albert. Nakarkaron ang maibabainan. Numaamuan da ang babaunan lagayang tinangisukatan kanyak ni Albay. Iso asaan ang mabalin nga aguli makaklatan. Naskan nga adda maaramida. Nakasukat ka ba't, Papanam? Agsara kami kini Fausto. Masansan samot ti panagsinsin narakyo. Anya ka kati karidad. Sigo din nga aramidan mi ti kastoy. Saan ka di? Anya, Hapay nga mi nakanayon kalatan nga agat-atap. Saan ka di mapunas di tapusom ti panagduadwa. amado. Tunggal ka di aramide ket pagatapam. Kaano pa'y amagunod tayo tinatalina ay apanagbiag. No tilatan gura ti agar-ari di tabarokong mo. Nagado nga ibagbagam. Rumwar ka latan na rumwar ka. Makapauman ti kastoy. Aniyan. Talagang awanin tinamnama pa'y ngagbaliw ni Caridad. Marikriknak adin to pulusan mabaliwan, tinagalas nga ugali na. Bukod pa di ka mga opisina. Papanam nga ron. Kayat ko tagaliwak sa'y papa. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. Misty. Mariribukan ak una yan kadagiti mapaspasamak ita. Kadagiti mapaspasarak. Kayat ko asapulan ti sumbat dagiti saludsod ko. Siga ti makab mo. Agad nad ka kuma, akanayo. No parikot mo ni Misty, nimot Caridad ti pagparparikota. Panyero Amado. Amo nga adda ti sabali pampalunutan ni Caridad. Kat masiguradok matlaeng nga kakonsabos da kini Misty. Dahita ti pagamkaklaunay. Amutan ngagpadpadan no anya ti kabalan nga aramidan ni Caridad. Amutan maten no anya ti kabalan ni Misty. Makapadalag ti panagkonsabos da atwa. Ngami kagumaan tayo dalapdan, Fausto. Iti kasta, masakbayan ta, tidakdakas pa'y amapasama. Kunak man wag na napatag nga ibagam. Iso akinid daw mo nga umayak mo dito'y balay nga abangan, Misty. Dan, Anya ka di talaga ti ibagam. kasapulak ti tulong mo. Anya atulong. Amumat nga awanan ti makalapad pa'y iti plano ni Albert. Imbaga kun kan anya ti imbaga na kanyak, idi nagsarita kami. Kayat mo asyak ti makisarita ken ni Albert? Kasta ka di? Panag ko na, kit di nakmadlay pangag dayjay, Misty. Pudno nga gayam kami, ngam no may papan iti kasta abanag. Patsik adinak ipangag dayjay. Saan akas ta di kayat ko? Di kayat ko. Tulungan nak amang lapad iti kasarda Albert kanlay ka. Misty, Diyak kayat amatuloy ti kasar. Awan ti sabali ni ikasar ni Albert na di siyak lang. no addaman makalapad iti kasar. Si kalaang dayta. Agparang ka ijay simbaan iti kaaldawan ti kasar. Tapno malapdan, kit saan amatuloy. Dan, Kastamot lang ti amok awagas. Tapno saan amatuloy ti kasarda. amangan no maibabainak matlaang ijay no bilang laang. Sikan tinag ko na, ana ibabain kan idi pay laang tinutupan ni Albert ni Laika. Saan ka di? Dan, Kasta lang aro ti amok awagas. Tapno saan to amatuloy ti kasar. Agparang kanto ijay simbaan. Kat lapdam ti panagkalaysada.
kasano nga rodan panyero. Sa ako nagbayag pa eh. Sige, panyero. Ado pa'y kumatipagsaritaan ta. Ang naskin ang mapanak ijay ayan ni attorney. Sige lang, panyero, kahit agananad ka. Siga nga eh. Agawid akmeten. Diya kaya ti agbayag nga awan iji balay. Tama nga nuan niya kit iti mapasamak no mabayag nga awan ijay. Nang runa kat imbagak meten kan ka nuan niya ti jar ita ni karidad. Ay, panyero. Agyaman ang iti pa ng salak ni mo ko ni Laika. Awanan yaman na, panyero. No iti saan ko pa'y nga amo aputot mo kini Salome ni Laika. Kat sigo din nga isaksakit ko. Ita ka tipay. Agyaman ang panyero. Oh, kasano nga rod? Malah, agid dantan arumwar dito yung restaurant. Tiyang mom siguro kat may ayo. Kapoy tiyar aramitam, Laika. Senyora Caridad, Oray pa'y kasano akinagagat ti pakpakitam kanyak. Oray pa'y nga tam minuminuto nga si kaswanak. Saan nga agbaliw pa'y ti panakilangan ko kan ka. senyora, No kalanglangan ka man itak iti nasayaat. Kat gapo iti anak ko ani Albert. di kay agdanag, senyora. Maaklon ko dayta. Luklukon lang katilay ka. Ibagbagak lang arudan kan kadyak maguston ti aramitam. Nga magisam ka pa'y laang. No maminsan nagsasawag. Diyak kaya't nga gisam-isam ka. Tama insultuak. Awatam. Pakawanan nak, senyora. Ala, pumanaw kan dito ya. Tadyak may rusok akit kitaan day tarupam. Ay, na yan, no kastagayam timbagbaganakan ka. Balasan ko. Nana, Laika, makaanos ka kadipay. apay kat dinasaan, nana si Mang. Sigurado ka, balasan ko. Wan nana, di kay agdanag. Nasaya at nga rod no kasta. Tila ang pampanunutat. Kasano no agapadakan ni Albert. Laika, Diyak mat kahit mapasamak ti kasta. Ngamin, diyak kaya't nga agapad agiti agina. no ni Albert, patyak asaan ang makiapa iti inana. Ngam no agpilit ni senyora amang lapad iti plano ni Albert, may papan iti panagkalay sayo. Daytan ti jak ammo asawan. Hello, Tita Caridad. Misty, balasan ko. Nakaawag ka man, Tita. Anya ti maipaay ko. Amang ano addan na panunot mo ang kasayaatan ng plano. Amang ano kaya't mo ibinglay kanya, tama nga no makatulong ang paay. Medyo komplikado nga rod ti pampanunutak apang huspusan, Tita. Amangan no kumaro ti sitwasyon no patuloyak ti plano. Anya nga minday pa. No nawaya ka lakit di, Tita. Agsarak talangan. Nasaysaya at no personal ti panagsarita ta. Ayan ni mamam. Pimanaw mo't itay, Papa. Imbaga na ka dino na panan na. Saan, Papa? Wan gayam iho. Kaano ti plano mapanang ikasar kini Laika? Iti kabiitan na panahon ko, Papa. Nasaya at no kasta. Magagaranak matan iho. Papa, Oo, di kan mas daaw. Idi pa'y lang, amumon no anya ti desisyon ko, saan ka di. agyaman ak unay, Papa. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ipagpakaunak laangan kan ka. Ado ti sarang ti mapanubok iti dayta plano. Ado ti agbalin alaped. Kang ronan iti amin. Tinam. Ngem sapay lakuma. Tauray pa'y no di ka kinaawatan no may papanin iti dayta banag.
ket raamamlatta jay inam. No kumata maawat ni Senyora ti amin. Awan ko man ti parikot. Saan ka di? Nana, Iso na laeng, ta nakarikap mat ngamin ti pan nakaawat na. Noan niya ti amuna, isulatan. unjak man amukan ko na, Nana. Siguro, awan ti uray basit la arum swa aparikot no kasjay ni Senyora. Nalabit, Nana. Ang anyamat ngaminan. Ngam sana bali. Awan mo't anyaman na kanyak dayjay. Laika, balasang ko. Ti importante kanyak, kat agkin kinaawatan kami ka ni Albert. Umdason kanyak dayta. Sapay la ko mga rod, taawan ti agbaliw kada kayo adwa. Tanoda kayo ti maaddaan iti parikot. Ay, jak lamon, asawan. Dahito iti address nga imbaga ni Misty. Akin ko kuha iti dahito balay. Apay adito iti imbaga na apapanak. Anya agad ati. Adamang iluklok at titikate. Ni Misty. Ukwa na nga tada ito balay. Tumsaga ko ni tilogan ko. Tapno maamwak no anya ti araramidan me iti da ito'y. Laing pagaro ako pamatlaang dahito abalay, Misty. Ababangak lang, tita. Dito iti pagkamkamangak na nasakit tinakam ko. Dito yak ngagpalpalabas iti oras. Kasta ka di. Anya ti ibagam. Apay akinid daw mo ti panagsinarak ta. Tita, planok alapdan ti kasarda Albert kanlay ka. Anya ti aramidam. Adda nang isingasing kanya. Nga agparangak to inton madama ti kasar. Katlapdak. Mabalinday ta ara panunot mo, iha. Nubilang ta mariribok to ti kasar. Sigurado asaan ang matuloy. Udno day ta, tita. Ngam kasla nakarkaron anak kababainak iti panagriknak. No kasta ti aramidak. Misty. Iso abayat adipay natinong ti kalay sa da Albert kanlay ka. Mangisayang katakton kadagiti wagas. Anya ti ammo tayo. Amangan lisaanan adumanon pay ijay simbaan ti amin. Iha. Ammo masikati isakit ko. Noan niya man ti pampanunutam, makaammo ka. Sana ka kumudra. Iso na lang tanas ka na mapagparangta. Ngawan ti ammo, iti anyaman nga ipakat mo. Ammo matan. Agat atapon kanyak da Albert kan amado nga kakunsapos ta. Amang ano imbes ang makatulong akan ka. Kat makapekto aklaang iti pan nakapaay mo, iti anyaman na plano. Maawatan ka, tita Karidan. Nasaya at matno kasta. Basta ipasigurado kan kasikat isakit ko. Basta mapagparang mulakit di. Nga awan ti pa kay naigak iti anyaman a plan-planwa. No di na kay nawagan. Sa dinungarot ti ayan na ita. Lading itik, Sir Fausto. Ngam amo yamay. Nga ibagak kada kayo, no adati amo. Dan, Iso na lang ta. Talagang awan mo kita. Ngam no bilang taawagan nak. Pakaamuan kayo, Sir Fausto. pangasim man dan. Wan, sir. Aramite ka talaga. Agyamanak. Agpatuloy ang ngarodan. Sikan ti makamo diti opisina. Ket sapay lakuma. Tamaw awatam dyan ako.
Kasaya tadakan karidad. Apay, anya ka di man ang tibasol ko? Daytan ti bagbagakan ka. Negatibo adagos ti panunot mo. Nairwa maklaang ano kasarita nak, aday bagam ang basol ko. Saan ko maagas ta? Ada ka di pa'y pagnam. Awanan, Ang mga numabalin na patgan na kumamit. Panagkunakat na bayagan nga awan ti panawin tayo ti tunggal maysa. Iso akastoy akanayon nga adda saan ta apag kinaawatan. Iso ano mabalin, awisan ka kuma. sa dino. Siya akong ti makaam mo. Kaya't ko ang masorpresa ka. Iso asumurot kalat ta ko man kanya. Nagkuyog arimorda Tito Amado kan Senyora Caridad, Nana Simang. Bayan tayo ida. Amok, aramidan ni Senyor Amado ti amin. Tapno mabawing na tinaalas nga ugali ni Senyora Caridad. Nana, Katsapay lakumata agbaligin ni Senyor Amangurnos iti amin. Tapno agulimak tayo matan. day tala ang titartari gagayak ita, Nana. Tinaulimak a panagbiag, akadwak ti patpatag ko. Laika, balasang ko. Sapay la kuma. Ta iti kabiita na panawan, kat magunod ko day ka. Sapay lakuma, balasang ko. Alangarod, Nana. Adapi asikas waki di hardin. Ang mga no makaungot tumanan ni Senyora, no mabaybay ak ti trabaho ki Jay. Oray makas day timbagbaga kanyak ni Senyora. Sa anak ama pukawan ni tinamnama. Basta ramidak ti amok ahusto. Ta sigurado ama punas tumatlaang ti anyaman agura na kanya. Tsak ang munoan niya tinagbasulak kan kuana. Ngamkas iti naikarik iti bagik. Sa anak ama. Aging gagagat ka man yan? Senyorita Misty? Kasano anak kastrak ka dito ay? Natural! Nagnaak itigay. Apay, iparit mo ka di, ti kaadak dito ha? Anya ngay kumatikar bangam kat agdadatamat ababaonan ka laang ditoy. Iso asaan ka man nga agin lalaeng si kalay ka? Tanudyak malapdan ti bagay. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Senyorita, noon yaman ti masapulyo. Mabalik. Aglisi ka man iti pagnaak! Day tapi gunggunam! Agin lalaeng kantomat ngamin! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Senyorita Miste, rimwar da senyora. Awanda ka ni senyor. Kasta ka di? Anya nga oras nga tang agsublida? Jakpay amo, senyorita. Oh, nana si Mang. Apay amadandanagan ka. Ha? Madlaw launay ititignay mo. Anya ti mapaspasama? Awan, senyorita Miste. Awan matlagayam. Anya tararamidam ditoy, Misty. Oh, apay akasarsarita na. Idin tuta ko nam idinagsarita ta. Aday giant ti maudi apa nagsarita ta. Anya tararamidam ditoy kunak. Ni Tita Caridad ti gagara. Ngam awanda ka numat ken ni Tito Amado. Pangaasi, Misty. Pumanaw ka kuman. Di pumanaw. Awan pa'y modo yo. Ha! Agtapada kayo abastos. Nana si Mang. Ayan nilay ka. Ti amo kat aday di hardin. Tada kanunaskan nga iringpas nga ijay. Iso nga tatin ang pastor ka ni Misty. Ay, jak amo Albert. Dayjay ni Misty. Mabitlan. Inakital nilay ka. Laika! Laika! Anya tinapasamakan ka?
Laika! Nana si Mang! Nana! Day, apa yan, Albert? Anya... Ha? Diyos ko! Anyak na pasamak ka nilay ka! Nadanon ko dito yung hardin. Awanin ti puot na. Anya! Ay, apa yan? Anya nga minti na Nana si Mang! pasamak! Nagadaray akin likod na pasit ti ulo na. Anya! Kartingan Nana! Ingkay lukat tingin. Nas ka na may pantay to ospital ni Laika. Anya ti kayata sa wanday tingar aramidem ita, amado. Apay karidad, di mo kadikayat? Di mo kunaan na saan ka na sorpresa iti da ito'y pinaisaganak dito'y paborito ta restaurant. Anya ka di talaga ti kayata sa wanday to'y, amado. Apay nga aramidem ita ti kastoy? Imbagak matenken ka, sakbay arimuartay di balay, saan ka di? Panagkunakat kasapulan tamat ti oras para iti tunggal maysa. Tamang ano day tati makagapo, no apay akanayon latan nga agapata. Saan ta nga agapa, no saan mo abaybayan ti pamilyata? Karidad, mabalin ka di. Uray no italaang. Pangaasim ta saan ka kumangagunget. Saan ta kuman nga agapa. Uray apag kanitula kumamet nga agtunos ta. Saan ta nga agsubang. Day talaang ti kayat ko. Isungar aramidag ti kastoy. Albert, amang ano ada pa kay naigan ni Misty, tinapasamak ka nilay ka. Saan lang niya kam-kam malinis din na si Mang? Tano talagang adaan mo na itinapasamak ka ni Laika. Talaga at siya mapawan. Albert, Ririmok lata na kanayon ti ipapaay da dya babae. Nagdakas to ugali na. Albert Barok, day giant ti doktor, anak taming ka nilay ka. Mabit lang na si Mang. Kasaritak ti doktor. Naragsak kan sa, Misty. Talaga. Ngamin, narugya kun ti agaramid iti sigurado apag babawyan danto amin. Ha? Ti amuda siguro kat kabalanda. Saan pa'y laang dan? No anyaman tinaramid mo, di akong damagan pa eh. Kinasarita na ngayam ni Papam. Ha? Imay itay dito yung opisina. Ngam siyempre, imbagakin ko na, ajak amo no ayan mo. Anya ti ginagara na dito eh? Damdamagan na, no amok ti ayan mo. Ngam ko nakasaan, tadinak mat kinuntak. Nasayahat mo, tamong timbagbagam kan ko na. Talagang amin amasuruna kin ni Papa. Ngam di ka kumaagongat, no iyawag ko kenkwa ng adakam dito eh, ha? Inkarit ngamin apakaamwak adagos, no bilang adamit maamwak, may papankan ka. Okay, saan ak nga gungan? Aramidam day tandan. Tapno saan nga agdua-duaken ka. Nana si Mang. Kapilitan na makonfine ni Laika. Nga oray ko na ti doktor ang nakalasatan ni ti pagkad. Delikado nga min ti pasit ti ulo na anadonor. Albert Barok. Sikan ti agawid na si Mang. Tabantayak ni Laika dito sa ospital. Sana bale. Tanayakar mo dito private room. Sige Barok, matumpal. Agsubli ka mo't lang adagos nana. Tada si kaswak apama na makasubli ka. Wen Barok. Ay, impakaamong ka di ka ni senyor. Saan pa'y nana? Diyak kahit ang masingada ka ni mama. Albert. Sana bale. Tanakalasat mo taniti pagkad ni Laika. Oray saan ta pa niya ipakpakaam mo kada papa. Paggapuan na ka no, Dan. Yakam mo, sir. Yakon din naman. Kas lang amin makapungtungtat ka. Kasta ka di. Wan, sir. Inyawag ko lang kada kayo. Ngadan dito ni Ma'am Misty. Tapos saan kayo madandanagan? Agyaman akmanan, Dan. Awan na nyaman na, sir. Naramid ko lang ting karik kada kayo.
Talaga mapagnamnamaan ka. Sa nabali, ta sigurado ang masubadan kanto iti kasta agalan to. Yak mang namnama iti subad ti anyaman ang maaaramidak, sir. Araramidak lang ta mo karumban. Basta, Dan, dagiti kasken ka, ti rumbeng laeng amagong hunaan. Jaklay bagarop ang maparagsak nakmanan iti kastoy amado. Kastoy tirik nak iti damo nga impasyar na karag iti lugar. Ajak pa'y nadanon. Talaga kasta ti kayat ko, Caridad. Tiagbalin ka naragsak. Nalaklak ang amin na mapunas ti anyaman nga imimpanam no kanayon ka naragsak. Amado, Awan ti silid ti gura iti barukong mo no kasta naragsak ka. Apay ngagliday ka manan. awan. Medyo makariknaak lang amin iti banlog. Kasta ka di? Total kata dun ngagpaiso tinapananta. Agawid ta nga roden. Iti kasta, makainanakan, Caridad. Makaputo ni Laika. Laika, anya ti mariknam. Nasakit ti ulo. Anya? Laika, anya ti napasamak. Apay nakita kalangan na nakadasa iti jardin. Indurunak ni Senyorita Misty. Naot balance kat natumbak. Anya? Tawanan ba ina, Misty? Kung naktupay kat nga dapa kay naigan na itinapasamak yun ka. Talagang awanan ba hindi dya babae? Albert, di ka kumagpungtot. Pang-asim. Laika, ore asino. Sigurado nga agpungtot gapoy tinapasamak. Nay po, nagsakit ti ulo. Mabit lang, Laika. Ayabak ti nurse. Apay asiksika dito'y balay. Ayan da Albert kan like ha? Apay nga awan ti kotse ni Albert iti garahe. Senyora, Kan anya da kita imot mo. Pangipanam ka da kita. ijay ospital, senyora. Anya. Apay. Asino ti adday di ospital. Nilay ka, senyora. Anya. Anya tinapasamak. Kukuha nga min, senyora. Caridad, kunak man no kayat munti aginan ha. Siman, anya da kita imot mo. Sa dino ti papanam. Ijay ospital, senyor. Ada ijay nilay ka. Anya, apay, anya tinapasama. Ni Amando. Apa yang ngata? Hello, Panyero. Panyero, di ka pumamakmaklaan. Ngam, ada di ospital ni Laika. Ania, apa ya? Anya tinapasamak. Diyak pa mo. Sana may baga kada kami ni Siman. Doanya tinapasamak dito'y balay. Bayat ti kawan mi. Panyero. Napanan ni Jenny Siman. Nagbati kami gini Caridad. Tadyak kaya't nga dama ko na ti asawa. Adamo ti Jenny Albert. Inlibas ko lang timawag ka. Agyaman na, Panyero. Mapanak ija itamit lang. Nana, ayan ni Albert. Pimanaw, apaman asimang petak, balasang ko. Nana, Laika, anya aya tinapasamakan ka. Pagdamdamagan ka, balasang ko. Anya tinapasamakan ka, kunak. induron ni Senyorita Misty. Nana, iso na tumba. Anya. O na yan, nagalasan ti kasjay nga inaramid na.
Di na kun kayat ama kasarita. Apay nga da ka dito eh. Jak mabali na palabsan ti inaramid mo kanilay ka. Ha? Awanan kay ti baing? Anya ti kayat mo nga ramidan? Patayon ti babae nga ayatek? Agoy ka. Apay akas tamatan ti sasawang? Anya patayan nga bagbagam? Di kan agin didaan mo pa, Misty. Naibagan kanyak nilay ka ti amin. Anya? Bayada mi tinangina dahito ni inaramid mo. Palungsot ka iti pagbaludan. Anya? Nalawag tinangig mo, Misty. Idarum ka. Kat malungsot ka iti pagbaludan. Gapo iti inaramid mo kinilay ka. Awan ti madi nga inaramid ko kinilay ka. Sikat ti makagapo! Naapay nga dayta nilay ka iti ospital! Anya? Makita mo? Naklaat kay tinamwam. Iso nga kalwat ka. Aramidot ti amin tapno mabalod ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabisadok ni Albert, Misty. Saan nga agpungtot iti kasjay dayjay? No awan ti madi ana pasama. Da. Amumot nga dak iti likodam. Ibagam kanya, no niya tinapasamak. Apay ang nalaos ti unget ni Albert, ngay may nang sungat kan ka. Adda ije ospital nilay ka. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Anya ti inaramid mo kinilay ka? Saan ko ngayong gagaradan? Pinaglisik lang ang itidalan ko. Diyak amo ama ito pati ulo na. Nga iso tinakaigapuan ti pan naka-ospital na. Anya? Misty, imbagak mutken ka, nga aganad ka. Mabalin na ka nga idarom ni Albert, gapoy tinapasamak. Makaamo ditan. No idarom na, di sangwak. Kastalaang dayta, dan. Di ka makait na. Madanagan ka iti kasasaat ti babaw na tayo. Anya ka matan karidad. Saan tayo basta babaunan lang nilay ka? Kaya na ti anak mo dayjay. Ikasar na. Kasano ang matuloy ti kasar no matay matan dayjay alay ka. Karidad. Saan ko nga iroruman? Ngam kasano no kasta ti mapasamak kan ko na. Hadyak amukan ka karidad. Nagbulo ka kasarsarita. Pasensya kan si ma'am no imayak ditoy. Impagarop ko mamin no adda ditoy damado. Sir Fausto, Kumusta nilay ka? nakaturog, sir. Kuna ti doktor, nasken ang maobserbaran. Tauray no nakalasatan iti pagkad. Delikado ka no ti paset ti ulo na anadangran. Gapu iti pan nakaito pa na. Kasta ka di. Sir Fausto, saan kayo apapapanawan? Ang amkak nga amangan no sa bali ti mapasamak. No madanon na kayo dito ni Albert. Apay si ma'am. Sir, no diyo pa'y amo. Ibagak nga rod. Ni Senyorita Misty ti akin aramid iti daytoy. Aniya. Iso nga amkak nga amangan no anya ti mapasamak. No madanon na kayo dito ni Albert. Iso apang nga asiyo kuma. Mapan kayon, sakbay asumangpet ni Albert. May tita Karidan. Anya nga tatibaga niya. Hello, tita? Congratulations, Misty. Ha? Talaga rin og madagos. Tingarod inaramid ko ti pagparpali ko tak ita, tita. Anya ti kayat mo aswan. Imay dito opisina ni Albert, tita. Pinangtaan nak nga idarom na. Kat palungsot nak iti pagbaludan. Anya. Dayta ti agpaiso, tita Caridad. Igagdanan ti ikagumahakalapdan ti anyaman nga aramidan ni Albert. Adala ti kayat ko nga ibagakan ka, Misty.
Anya day ta, tita. Inton sumaruno. No pagaramidang matlaang itikastay ni Laika. Siguraduam amatay. Tita Caridad. Naimbag na rin tadyak na abutan dito ni Sir Fausto, nana si ma'am. No bilang laeng, sideram ka din ni Don Fausto. Kaguram ka di. Ti anak natin ang pasakit ko nilay ka, nana. Kasano kung maadyak guraan? Albert, Nasakit tinakam ko, nana si ma'am. Gamin. Diyak man lang ay sakit tayo ayatan. Albert, agpada talaeng. Saan ta ang napupuutan tinapasama? Nana si ma'am. Agam uray no kasta. Saan mo kung mga iraman aguraan dagiti awan mo ti pakainaigan na itinapasamak? Day talaeng tikid dawagkan ka. Dahil tanti bagbagakin ka, misti. Nagaramid ka iti kalukwan. Ita, mabutang ka nga agawid. Dan, Maamak kamot lagayam iti aramidan ni Don Fausto kan ka. Dan mabalin ka di. Saan ang makatulong ti kastangar aramidan? Di nak mababalaw, misti. Kanayon ka apal palagipan. Ngam di nak ipangpangag. Orayan na. Aggidantan arumwal. Inak labit agritouch iyaban nyo. Nadnadlaw akabailakon apagay ayaman kadagiti dakulap ko ni misti. Panagkunak. Kabailak pa yan apagtungpalan iti anyaman akayat ko. Ngamjak pa aramidan day ta. Nasa papay unay. Katjak kayat amadadael dagiti narugyakon. Ta sigurado asyak to ti kaasi. No kasta ti mapasama. Apay adi ka makaid na, amado. Madanagan ka. Pampanunutom no anyan ti kasasaad nila'y ka iti ospital. Anya ka di manin dayta nga ipagbagam. Dayta ti madmadlaw ko, amado. Dayta nga rot ti ibagak. Mabalin ka di Caridad. Di ka kumamanin nagpanunot iti kumpormila ditan. Kasano adyak agpanunot no kastamo ti makitkitak ita adyar mo. Ibagam lang no kayat mo ti mapan iti ospital. Saan ka mo't katalapdan? Wah, Mabalin mo, Tirmuar. saan, Caridad? Agtalinaedak diti balay. Diya kayat nga daman na nagrosing nga atap mo. Iso sa anak amapan iti ospital. Ayan ni Albert, nana si ma'am. Nagpakada nga agawid biit, itay nakaturog ka. Adala ka no alaan na, agsublimot laeng. Laika, kumustan ti Riknam? Nagsakit ti ulo. Nan, Anya? Apay, awan ka di ti epekto ti agas nga impatumardaken ka? diyak mo. Kaslasan mo't akim na. Anya? Ay, una yun. Kaslapay kiti. Marigatan ak nagpanunot. Gapoy di sakit ti ulo. Ha? Dahita ti agpaiso, nana. Ala, sana bali balasang ko. Tadamagan tayon to iti doktor. No apay akastamot kan ti marikrignam. Ti importante ita, kat agpapigsa ka, Laika. Anya man ang tinaramid mo, misti. Papa, Amom ka di adandani ka nakapatay. Kasanon, no dakdakas pa'y tinapasama ka nilay ka. Kasanon no nauluyan,
Nakabalot ka kumaitan. Talaga kayang naisakit yun ay chay alay ka. Di mo amuti sasawan. Sikat yung dadata nga isaksakit ko. Tano nakarkaro pa tinapasamak ka nilay ka. Nakabalot ka kuman. Anya lang ti mapasamak ken kano bilang. Apay, naragsak ka nga agtalinaan iti pagbaludan no bilang laan. Adda kwartata ba ba? Anya ko maaga po nga itulok ko ang mabaludak no bilang laang. Talaga nga iti ure ka anuman. Bidot ti panagrasrason mo. Jakam mo no anya klase ti panunot ti addaken ka, misti. Talaga natangken ti ulom. Ket panagkunak. Saan kan nga agbaliw nga uray ka sa nupay ti panangbagbagaken ka. Alan, amado. Ingka mo tinagdigos. Nakadigos akon. Apay, papananta. Sa dinupay ko ma. Mapantay di ospital. Anya, Apay anaklaat ka. apay ang mapantay jay. Di ka naging dadamag, amado. Idi kalman payla ang amarikrik akayat mo ti mapan ijay. Kantap na awan mo ti makuna ni Albert. Ngamin, di nataman lain kaskaso idi nagawid idi kalman. Karidad. Jakayat nga damanin makunana. Sungala, agsagana kan ta mapantaadwa ija ospital. Nana, Adda masapul mo, balasang ko. ni Albert matay ta, Nana. Wan, nairidap na. Itala nga agridap dayta. Nagpatpat abinabantayan na ka. Ha? Dayta ti agpaiso balasang ko. Nalaos ti panagdanag na para ken ka. Nga uray imbaga ti doktor nga awanan ti rumbang apagdanagan. No okay akon. Apay anas ka nga obserbaran dakpay laang. Kan... Apay akas na sana may kikat ti sakit ti ulo. Amangan no dayta ti makagapo. No apay akayat da ka nga obserbaran, Laika. Nana, Kinid daw ngamin ni Albert idinayag ka ditoy. Asiguraduan da ko ama ispal ka. Nga awan ti dakes ama pasamak kan ka. kasta ka di. Wen balasang ko. Iso atulongam ti bagim. Tapno nadaras nga agsubli ti sigud aganay-gay mo. Jakla ko masumirit itay iti silid dayjay alay ka. Ngam jak kayat nga addam ako na kanyak ni Albert. Iso akapilitan na simbrekak. Ngam ita, urayak latan ditoy ni Amado. Saan ako ngam... Ni Fausto dayjay Anya ti araramidin na diti ospital. Alangan mo't asarungkaran na nilay ka. Di nakpayla nakita. Madlaw ngamin ang madandanagan ni Fausto. Dayayan na. Adyak agpadpadlaw. Umasidag akan kwa na. At daytan. Fausto. Karidad. Si kamat gayam. Anya ti araramidam di ospital, Fausto. Kan apay ang madandanagan ka. Anya madandanakan ngay bagbagam. Sana ka madandanakan. Di ka naglibak, Fausto. Nakadkadlaw. Madandanagan ka. Kanaguray ka man. Asino ti gagaram diti ospital? Apay nga da ka dito. Nilay ka. Anya. Anya kumamot aga po nga umay mo sa rungkaran ni Laika. Kapin anom kumada di ababaunan mingay. Tapno umay mo kit din sa rungkaran.
Amo ka basol ni Misty nga anak ko ti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pasensya. Ang madanagan. Tamang ano niya ti aramiden ni Albert. Anya, Wan, kasta ngagpaiso karidad. Day ti makagapo, no apay nga dar dito, kat ti pagdanagak, amangan no niya ti aramiden ni Albert ka ni Misty nga anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay kunam, Albert. Imbaga ti doktor papa. Posible nga danto epekto ti pan na kay tupa ti ulo na. Ititignay na. Wano saan? Iti ugali na. Anya. Saan na dahita papa? Ang mga naadanto ka nugundaway ang masansa na malipatan na dagiti inaramid na. Wano saan? Dagiti amam na. Diyos ko. Damdamagan kanyak ti doktor. Na the history ti pamilya na iti kasya sakit. Una the history na iti amnesia. Ang amjak matam mo, papa. Albert, iho. Naimbaglangan ta mo ni nana si mang ti lugar dalay ka. Padasag ti mapanagdamag-damag ijay. Tabarang na damamak. Sikat ti makaamo, iho. Kurt, ni Misty. Asikasuk pa lang ti may papankin nilay ka, papa. Apa man malpas ko ama asikaso nilay ka. Isarunok ng asikasuan ti panangidarom ko kan ni Misty. Sir Fausto, agsarsarita da Senyor Amado kan Albert. Iso arimwarak pailaan. Sir, kas na kunak idinaudi nga imay kayo. Kasayaatan no saan kayo pailaan nga agpakpakita kan ni Albert. Nasaok ngamin kan kuha na ti umayo idi. Kat nadlaw ko asabali ti Jarna. Kaungat na kayo umat. Ang awan ti basol ko. Nalabit. Gaputa anak yun ni Senyorita Misty, sir. Si Mang. Iso apang nga asiyo ko ma. Palamiisin niyo pa'y tipungtot ni Albert. Sakbay nga agpakita kayo kan kuana. Nilay ka. Kaya't ko ang makasarita. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ko na. Sir, Pangasim si Mang. Tulungan nak. Agkid daw lang iti pamakawan kan ko na. Pangaasim ko ma. nakitak ni Fausto iti ospital, itay or-orayan ka, Amado. Ne, apay nga day jay. Apay ajak nakita. Sarungkaran na kano ni Laika. Kan kayat na ti agkid daw iti pamakawan kan ni Albert. Gapo iti inaramid ni Misty kan ni Laika. Ay, anyan. Nakakaasim at ni Panyero. Isun ti maipit ka po iti nagalas nga aramid ti anak na. Ngam sa bali tinadlaw ko. Anya ti kayat mo asawan. Tinadlaw ko apakadanagan ni Fausto ti kasasaad ni Laika. Anya? Uray pa'y no sa bali tinrason kanyak ni Fausto. Amok. Ti kasasaad ni Laika ti pakadanagan na. Iso nga adda iti ospital. Normal lang ang tikas di a reaksyon ni Papa. Gusto mo't ngamin timbaga na. Saan ka di? No napatay mo ni Laika, si babalod ka kumaitan. Kanlaglagi pa Misty. Pinangtaan na ka ni Albert nga idarom na ka. Saan ka di? Panagkunam ka di. Kat patuluyan na tikas dyan apang tanan. Misty, am-am mo tayo ni Albert. No anya timbaga na, aramiden na. Nang runa ka nilay katimasaknan. Dan, Isu apat cek apatuluyan na timbaga na kun ka. Isu nga agan nad ka kuma.
Kumusta kan, Laika, balasang ko? Sir Fausto, Laika, pakawanin nak. apay na. Agi daw kayo iti pamakawan kanya, sir. Gaputan ni Misty ti makagapo. No apay akas to itati kasasaan mo. Kasla basol kumatan ti basol na. Sir Fausto, Naranggas ni Misty. Aramiden nalatan ti anyaman na mapanunot ng aramiden. Nga uray no adda may sagmak. Iso asapay la kumabalasan ko. Tama pakawan mo ni Misty. Sapay la kuma, tadi mo kuraan. Ni Tita Caridad. Hello, Tita Caridad? Sa dino ti ayan mo, Misty. Adaak dito opisina, Tita. Ngamjak may pamaysa tiyang trabaho. Mabalin ka ding agsaraktan. Ha? Apay, Tita. Adala na patagapagsaritaan ta. Mabalin ka din. Sige, Tita. Sa dino? Kasayatan lang nga no ikay lugar mo. Iti balay nga abangam tigayat ko asawan. Nauli mag-ijay. Kan talaga ang pribado. Okay, Tita. Ijay nga rudan ti pagkitaan ta. Sa dino ti papanam, Kasi narak ko ti maysa kadagiti amikak. Caridad. Di kagdanag ta sa anak nga garamit itanyaman na di mo magustuhan. Amamunak, amado. Saan nga iti kasta, Caridad? Isuna lang tagkuyog ta kumamaner na mapan di ospital. Ipakita ta kini Albert ti suportata. Kasayatan lumapan kalatan ni Jay. Sumaruno aklangan ni Jay. Itaman pa yung awagan ni Dan. Oh. Hello, Dan. Albert Gayam, kumusta ka? Sana nasayat. Amo konti amin. Amo konti narami di Misty. Pangasim, Dan. Diyak kaya tamang nag-uray tinagan lang day siya babae. Ay, lading hitag Albert. Kumusta nila ka? Adapay lang ni hospital. Numakawaya. Tumarong karak ijay, Gayam. Adalatakin ka dayta. Agyaman na kita awag mo, Dan. Kat pasensyaan na kumamatan. Nadyak pala kaya't ang mapagsaritaan ta di awan ng bain nga amo. Anya ka diti ibagayo kanyak, Tita. Nakitak ni Papam iti ospital. Ha? Kat nadlaw ko analaos ti panagdanag na. Anya? Apay ang madalagan, Tita? Kunana kanyak ngam kan na nga amangan no kapungtot mat ni Albert. Gapo iti inaramid mo kanilay ka. Ngam sabali tinadlaw ko. Ha? Anya tinadlaw yo, Tita? Narik na kamadanagan ni Fausto nga amam. Gapo iti kasasaad ni Laika. Anya? Kasta tinadlaw ko iti jar ti amam, Misty. Pasensya ka na. Saan ko kuman arumba nga ibagakan ka ti amin? Ngam amumba ta si ka ti isakit ko, iha? Iso nga imbagakan ka tinadlaw ko. At jar ti amam. Apay natin matlagsubli ni Albert, Nana. Adala na patag nga aramiden nalay ka. Sana bale, tadaak mat ditoy. Nana, Saan ka abaybayan? Bantayan ka. Oh, apay balasang ko. Anya ti mariknam. ti ulo, Nana. Nasakit lang ta. Ay,
na yan. Apay nga ngay. Kabalak mo't kat iti sakit na. Iso na lang ta. Kasla marigatan ak nga agpanunot. No kastang agsakit. Tinasayaat. Aginanaka. Iturog mo. Tapno mapunas ti sakit ti ulo. Kaya't mo asawan, Panyero. Saan ka pa apimanaw ditoy? Manipod nagkita kayo kinakaridad? Juan Panyero. Nagtalinaanak dito eh. Naimpaglangan ta tinulungan nak ni Simang kat nakasaritak ti anak ko. Ha? Juan Panyero. Apama na nakapanaw ni Albert. Pinakaamuan nak ni Simang. Iso nakasaritak ni Laika. Ay, nakasaritam ka din ni Misty. May papaniti naramid na kinilay ka. Juan. Di na kano'y gagara tinaramid na. Wah, Panyero. Sa balit ipagdanaga kita. Anyat kaya't mo asawan. Panagkunak at nakadlaw ni Caridad. Aniya. Imbaga na kanyak tinadlaw na ajar mo. Idi nagkita kayo iti ospital. Panyero. Among matan ni Caridad. Nalaka makadlaw dayjay. Nang runan wa damat kinapudno na. Sa bagay. Aminado ak talaga ang madanagan ken mariribukan ak idinagkita kami. Ket nadlaw kumadday ta panagatap na. Iso na lang. Nasaan gayam nga umdas tinayroson ko kan kuana. Panyero. Dakkel a parikot. No saan asardengan ni Caridad ti may papan itinadlaw na kan ka. Isuanas ka na makapanunot ta itiwagas. Wenno pamuspusan. Tapno mapunas ti anyaman nga atap ni Caridad. Ngam no nakasagana kamatan amang ibutaktak iti pudno. Uray no. Saan pa Panyero? Delikado pa lang ti sitwasyon. Saan pa mabalin ang maamuan ti amin nga anak ko ni Laika. Iso at tulungan na ko mga agpanunod, Panyero. Aguray ka, Panyero. Aguray ka. Ada ka din na panunod mo. Mabalin ta nga aramatan tinapasamak. Tapno saan ariribukan ni Misty ti panagkalay sa da Albert kan Laika. Anya ti kayat mo asawan? Nuriribukan ni Misty ti kalay sa da Albert kan Laika. Patuluyan ni Albert ti darom na kontra ka ni Misty. Ngam no saan amang riribok ni Misty. Saanan nga idarom ni Albert? Wala paisuan niya. Mabali na pang blackmail tayo kini Misty dayta. Tauray siya. Namnama ako namang riribok ni Misty. Di nalaki di itulo ka sa bali ti kalaysan ni Albert. Panyero, kasapulak ti tulong mo. Sikan ti makaammo ang makisarita ka ni Albert. Ilawlawag mo dahi takan ko anak. Barang no manugot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman nagtaadakan, Albert. Kumusta ang tirik na? Mayat matan. Nasakit lang ti ulo. Kaslasan amay ikat ti sakit na. Laika. Sana bali. Amok ang maagasan mo't laang daytoy. Saan ka di? Uwan, Laika. Maagasan day ta. Albert. Adda ko makidawagan ka. Anya day ta? Pangasim. Diyak ka ito dumakal ti parikot. Sana bali ta okay ak matan. Anya ti kayat mo asawan? Di mo ni idarom ni Misty. Anya? Ngam, Laika. Dandani ka na tayo kapo itinaramid na. Saan?
Okay lang. Kas makita mat o. Napigsaak. Isa pa nga asim ko ma. Di mo idarom ni Misty. Dumak ka lang ti parikot. Pangaasim tao manugot kan, Albert. Para kanya. Pangaasim ko ma. Kas tati kinid daw na ken ka, iho? Uwan, Papa. Ngam pampanunutak. No saan na may kaniti pagnakman ni Misty. Posible nga ulitan natin naramid na. Albert, iho. Iso na lang ta. Diyak kaya tapayan ni Laika. Talaga nasingpad ni Laika. Dinangran lang arudan ni Misty. Ngam ti pay lang kinaurnos ti amin ti pampanunutan na. Papa, Madamag kumanlaing iho. Iti panagkunam, mangriribok nga ta ni Misty no bilang tagkalay sa kayon kinilay ka. kinapudno na, Papa. May isa dayta kadagiti mang burburibor kanyak. Tama sigurado. Mangriribok ni Misty. Albert, iho. Dahito ket singasing kulaeng. Anya nga tanwa ramatam ti sitwasyon. Tapno sigurado asaan ariribukan ni Misty ti panagkalay sayo. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Jak nga rodan agbayag, Misty. Agsara kami ngamin kan ni Amado iti ospital. Tita Caridad, Sabay la kuma tamaawatan nak. Numapanak man iti ospital. Saan aga po, tada ijay da ijay alay ka. Mapanak ijay, tada saritaan ni kan ni Amado. Kanas kanya ipakitak ti suporta kan ni Albert. maawatak tita. Ngam pangaasiyo ko ma. Ta saan amaamuan ni papati may papan iti dayto adiso. Di ka agdanag, Misty. Matungpal day ta akid daw mo. Diyak namin kayat amaamuan na. Tama nga no anyan tumanan ti panunutan na. Uwan ko nakbat. Saan ka nga agdanag? Nyala, patuloy ko na, iha. Senyor, or-ornusanan ni Albert ti bil nilay ka diti ospital. Ne, senyor, adda ka di parikot? Madanaga na kitimbaga ti doktor akasasad ni Laika. Unay mat ngaminan ti kasjay anapasamak. Simang, Di milakat ngaminan nadnadlaw idi nga addagayam ijay ni Senyorita Misty. Nalabit analapdan ko matipan na kadangran ni Laika. No naamuan may adagos. ala. Awanan ti maramidan tayo. Nalpasan ti amin. Ti importante kat mataripato iti husto ni Laika. Barang numalapdan matlang ti imbaga ti doktor, a posible a pagbanagan na. Bilibag mat kada kayo kani Doña Caridad Amay dan. Talaga ada kayo ti agkakonsabos manipod pa'y idi. Dan. Ngam magusto ak mat ti kinasingad yo adwa kani Doña Caridad. Oray pinukas na. Adalat tamariknak asakit tinakam kini Tita Caridad. Ha? Ni? Apay mat? Nadlaw ko ngaminan adi na may papilit ti kayat na kini Albert. Misty? Saan na kas idi? Ano anya timbaga na? Naskan asurutan ni Albert. Ngam ita, naturturayan ni Albert ngam iso. Nakasaritam ka din ni Albert, Panyero? Juan Banyero,
Kat napintas di ba nagpisaritaan mi? Isungarot nga mawag ang adagos kan ka. Kasta ka di panyero. Napintas nga rod adamag dayta. Pudno da ita, Panyero. Kaano nga rod ti kasar? Panyero, adilantado ka mo't launay. Natural, nagpayam mo. Kan may sa, karuruar lang nilay ka iti ospital. Agyaman nakta di mo ida binaybayan, panyero. Saan ko ang mabalin na baybayan ti anak ko, Panyero? Amom na ita. Agyaman na panyero. Kaya't sapay la kuma, tanuan nyaman ti mapasamak. Pakamuan nak adagos. Kapilitan na si Kapay laang ti agtrabaho dito'y balay, si Mang. Di kay agdanag, senyora. Kabailak ti trabaho ditoy. Nagasat ti padam ang babaunan. Senyora. Anya nga ta tinakita kan kwa na ti anak ko. Apay nga ta akas jay launa yan ti panagayat ni Albert kan kwa na. Awan ti makunak maipapan iti dayta, senyora. Ninamnama kon ti kasta asungbat mo, si Mang. Taamok asipod pa'y idi. Talaga aday jay alay ka ti isakit mo. Senyora. Kas kunada nga rodan, no asino dagiti agpapada, isoda ti agsisinakit. Iso adya ko namnamaon pa'y ang maalak ti atensyon mo. Karuruar lang nilay ka iti ospital, Caridad. Ngam kaslad damanin sa bali ang mapaspasamak. Anya kumamo ti sabali ang mapaspasamak. Sa bali ngamin ti makita kagaraw mo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, ha? Aday ta ka manen, amado. Mabalin ka di. Saan ko maasyak ti kanayo na makitkitam nang runak at awan mo't ti madingar aramidak? Pasensya kan, Caridad. Pasensya anak la kuman. Awan na nyaman na. Ala, kaya't ko ti agina na. Sige lang. Mapan ka ni ti selectag. Tadi kasayaatan nga aramidak, Dan. No maipapan iti pangtakin ka ni Albert. Diyak pa'y amo. Agpampanunutak pa'y laang. Dan. Am mo ko ni Albert. Amo mo nga gayam kami. Sipod pa idiada kami iti high school. Kabisado kong ti ugali na. Iso ang mamati ak. Ano anya ti impang tanakin ka? Aramidin na. Nalabit ang mapakawan na kalaan. No personal nga agkid daw ka iti pamakawan. Kunilay ka. Anya? Siya? Agkid daw iti pamakawan kinilay ka? Ha! Uray dita na. Sa anak pa'y ngagmauyong tapno aramidak deta. Sa anak amaag tapno agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Misty. Uray ituloy yun ni Albert ti pangtana nga idarunak. Basta sa anak nga agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Diyak to aramidan dayta. Iti uray ka anuman. Napanan ni Albert. Apa rimwarmot lang. Jakmat ammo, senyor. Basta imbilin na kanyak nga asikaswat nilay ka. Di man lang nagpakada kanya. Senyor. Anya nga taya di nasikaso na. Amangan no ti maipapan iti panangidarum na ken ni Misty. Kasta nga min ti rumbeng. Saan ka di, senyor? Tano di na idarum ni Senyorita Misty. Amangan no ulitin na ti inaramid na. Amangan no nakarkaron to pa yan. Si Mang. Iso ano siyakla amaysa. Panagkunak. Gusto laeng nga idarom ni Albert ni Senyorita Misty. Ngamin, dahi tatirombang iti kaskan kwa na. Si Mang.
At dadagiti banag anasken na panunutan na nimbag, sakbay nga aksyonan. Kat patsyak akasta ter aramiden itan ni Albert. Mawatak, senyor. Sige, tainakpay iti ayan nilay ka, senyor. Amangan no nakariingat. Kunakto pa'y kat anakariing kan balasang ko. Mabisin ka din, Laika? Ibagam laeng, tainak mangala iti kanam. Oh, apay? Nasakit ka di manen ti ulong? Ay nabalasang ko. Talaga akas ta. Sana bale, taimbagamot ti doktor abasta matong palakit di ti amin nga imbilin na kan ka. Maagasan ka matlaeng. Iso asaan ka kumangag subsubag, ah? Sige. Mabit lang ta isimpak ti kamam. Tane, naggulumot tan balasang ko. Ano samti kasasaan mo ita, Laika? Sana bale, tamamati ak nga iti mabiit. Kat agsublimot lang iti sigod. Laika! Anya ti mapaspasamak kan ka! Balasang ko! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.